Tačno je 7 sati. Radio Beograd 2. Hram. Hram. Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zejković. Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je, tako reći, ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja. Talasi Radio Beograda, 2, emisija Hram, a ove nedelje se nama u studiju naš gost je katiheta Branislav Ilić, urednik portala Kinonija i Riznica, stalni stručni saradnik odseka za elektronsku misiju misionarskog odeljenja Arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke, višegodišnji autor bogoslužbenog serijala, emisija na radio Besedi, Eparhija Bačka. I ja mu želim dobrodošlicu. Bolje vas našao, radujem se ovom novom susretu. A danas možemo našu temu da najavimo kao jedna lepa i radosna vest. Naša tema je Sveta i Blažena Ana, majka Svetog Vasilija Ostroškog, nova svetiteljka Srpske pravoslavne crkve.
Tako je, eto, donosimo jednu veliku radost slušalcima vaše emisije, Hram, ali i radost koju smo svi opitovali pre, eto, nešto manje od jedne sedmice, od nedelju dana, kada smo obradovani vešću da je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve pribrojao liku svetih majku Svetog Vasilija Čudotvorca Ostroškog, koja je naravno već u narodu bila prepoznata kao sveta, ali eto, kada govorimo o kanonizaciji, mi znamo da se kanonizacijom ne proizvode novi svetitelji, već saborski oci Svetog arhijerejskog sabora i naravno jedna posebna komisija koja je zadužena za kanonizaciju svetitelja potvrđuje ono što je već priznato i prepoznato u crkvenom iskustvu, tako da svetiteljstvo Svete Ane, majke Svetog Vasilija, je sada zvanično obznanjeno i dan njenog spomena biće 30. april, odnosno 13. maj, dakle dan posle praznika Svetog Vasilija Ostroškog. Čudotvorca, njenog sina, sveta i blažena Ana, tako će biti uneta u diptih svetih crvenim slovom. Koje tu Još radi? uvek nam nije to poznato, najverovatnije da to neće biti crveno slovo, jer znamo to iz iskustva crkve, iz iskustva tog sveštenog hoda, da se, pazite, vi se verovatno sećate, ja se ne sećam, ali vi se verovatno sećate da je praznik Svetog Vasilija Ostroškog do pre koje decenije bio crno slovo u kalendaru. Tačno. Dakle, tačno. Postoji jedan proces također i u tom pogledu kada pojedini praznici bivaju određeni kao zapovedni praznici. Zapovedni praznici su podebljano crno slovo ili crveno, tako da tu postoji jedan poredak i u tom pogledu, ali smatramo da li je crno slovo, crveno ili običnim slovima upisano u kalendar, to ne umanjuje značaj Svete Ane. Ona je sveta, ravnopravno kao što je i Sveti Vasilije svet, ali tu postoje naravno neke druge kategorije o kojima svakako možemo govoriti, bilo da je to prisustvo kulta, poštovanja određenog svetitelja, obimnost liturgijske proslave i tako dalje, ali opet kažem, ništa to ne umanjuje njenu svetiteljsku ličnost. Mi znamo datum njenog proslavljanja, jer smo dobili tu informaciju u istom trenutku kada smo i obradovani vešću da je ona proglašena svetom, i već ako Bog da sledeće godine mi ćemo imati prvi praznik, da tako kažem. Prvi put ćemo liturgijski proslaviti njen svešteni spomen, dakle 30. april, 13. maj. Već imamo napisan tropar i kondak, već imamo napisan akatist. Do mene nije došla još uvijek informacija da li imamo napisanu njenu službu, ali znajući da služba mora biti napisana gotovo pre kanonizacije, tako da uveren sam da već imamo gotovo napisanu i celu službu njoj. Tropar i kondak i akatist do kojih sam ja uspeo da dođem priredio je i spevao je jedan naš brat u Hristu, čtec Blažo Danilović iz Nikšića, koji je napisao u slavu Božju, a u čast Svete Ane, majke Svetog Vasilija, jedan zaista lep akatist u kojem na najlepši mogući način oslikava njenu ličnost, jer proslavljajući praznik mi određenog svetitelja veličamo bogoslužbeno himnografijom, a himnografija zapravo jeste, to smo mnogo puta u ovoj našoj emisiji rekli, prepevano žitije Svete Ane. Himnografija nam na jedan pesnički način, slikoviti način predočava osnovne elemente iz njenog života. Ali moramo da kažemo da
je naša pomesna crkva izabrala jedan pravi trenutak kada će Svetu Anu pribrojati liku svetih i kada će nas obradovati tom vešću, ne samo da nas obraduje, nego da nas ukrepi, jer ne bismo smeli da zaboravimo, svako novo vreme rađa nove svetitelje. Dakle, u ovom trenutku među nama, među našim monasima, među našim sestrama monahinjama, među našim otačastvenim arhijerejima, među sveštenstvom, ali i među pripadnicima carskog sveštenstva vernog naroda, nesumnjivo da se nalazi neko od budućih svetih, kao što je i Sveta Ana živela i delala u 17. veku, tako i 21. vek neće biti osiromašen u pogledu novih svetitelja, u pogledu onih koji su zagledani u Hrista, jer kriterijum naše vere jeste ta spremnost zagledanosti u Hrista. Sveta Ana je zaista čudesna, novojavljena svetiteljka i brižna majka, ne samo ostroškog čudotvorca, nego i majka koja nadahnjuje sve sadašnje majke i buduće majke u kom pravcu bi trebalo da se sagledava njihovo materinstvo i da, eto, da se ugledaju na nju, imaju njene molitve, a svakako ja sam imao više puta priliku da pohodim njen grob dok su njene mošti počivale u grobu, na starom groblju u Mrkonjićima, u Popovom polju, i kogod je imao taj blagoslov, tu priliku, mogao je da se uveri, da primi u svoje srce tu majčinsku ljubav koju je Sveta Ana imala i u ovom trenutku ima kao novojavljena svetiteljka. A eto, možda da kažemo, da pomenemo, prilika je da je Sveti arhijerejski sabor, blagodareći komisiji za pripremu predloga za proglašenje svetih Srpske pravoslavne crkve, preporučila saboru da imena nekolicine svetih jeraraha, zapravo arhijereja, episkopa, sveštenika, monaha i vernih sinova i kćeri Svetosavske crkve unese u diptih svetih, što je Sveti arhijerejski sabor na ovogodišnjem redovnom zasedanju po razmotrenju sa radošću prihvatio, te imena ovih svetih objavljuje svoje duhovnoj deci i to je učinjeno putem zvaničnog saopštenja koje je dostupno javnosti, ali eto da pomenemo, ako dozvoljavate, koji su još značajna imena pored majke Svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, svete i blažene Ane. Da, svakako ono što je meni bilo iznenađujuće na neki način i posebno sam obradovan vešću da je Nikodime Milaš, episkop dalmatinski, pribrojan liku svetih. Da, sa datumom praznovanja 4. oktobar, odnosno 21. januar. Od 21. septembar, oprostite. Dakle, Sveti Nikodim Milaš, episkop dalmatinski, je izuzetna ličnost. Ja neću sada govoriti o njemu, ali moram reći jedan lični moment. Mi smo u našoj bogosloviji Svetoga Save u Beogradu kanonsko pravo učili iz knjiga koje on priređivao i smatram da je značajno i za sadašnje učenike bogoslovija da znaju da je jedan svetitelj priredio to iz čega oni sada uče navedeni predmet. Liku svetih pribrojan je i ispovednik vere protosinđel Kiril Cvetković, ispovednik bezdinski dalmatinsko-bokejski sa datumom praznovanja 12. oktobar, 29. septembar, potom sveštenik Mihajlo Barbić, paroh Krtoljski, sa datumom praznovanja 22. odnosno 9. januar, sveštenik Ilija Rodić, sa datumom praznovanja 9. maj, odnosno 26. april, prepodobno mučenik Jovan Stjenički, sa datumom praznovanja 10. avgust, odnosno 28. jul,
Sveta Ana, majka Svetog Vasilija Ostroškog. Pomenuli smo datum praznovanja. Po novom kalendaru 13. maj, znači dan Tako je. posle praznovanja njenog sina. Tako je. I to nije slučajno. I to nije slučajno jer ne znamo dan ni njenog rođenja, ni godinu, niti znamo godinu njenog upokojenja, ni datum. Tako da je sasvim bilo logično da dan posle praznika Svetog Vasilija bude i njen svešteni spomen. Tu su i mučenici koji su postradali od Turaka, Reškovački mučenici 1688. godine. Manastir Reškovica kod Petrovca na Mlavi. Tako je. Velika je to radost. Yes. Tužno je, malo ljudi zna za taj manastir, a verujem da će... Igumanija redovno dolazi kod nas. Eto, to je velika radost. Slušali smo i eto, ovim činom kanonizacije duhovno će ovaj manastir da doživi jedan procvat. To obično tako biva. Tako da je višestruki značaj ove kanonizacije. Praznik će biti 4. maja, odnosno 21. aprila. Tu su i prepodobno mučenici Rmanjski sa datumom praznovanja 10. septembra, odnosno 28. avgusta i sveti mučenici Garavički i Bihać-Petrovački sa datumom praznovanja 27. odnosno 14. jula. A eto, sećate se da je prošle godine i nastao film posvećen ovim mučenicima Garavičkim, što je zapravo, možemo to da shvatimo i tako, da je to bio uvod u njihovu kanonizaciju. Imamo dakle puno razloga da se u ovoj godini radujemo i da zapravo imamo nove molitvenike pred Gospodom, da im upućujemo svoje molitvene vapaje. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženoju i preneporočnoju i Mater Boga našego, čestnjejšuju Heruvim i slavnjejšuju besratnjenija Serafim, bez istnjenija Boga slova roščuju, suščuju Bogorodicu, tja Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, sa nama u studiju dragi gost Katiheta Branislav Ilić, urednik portala Kinonija i Riznica i stalni stručni saradnik odseka za elektronsku misiju misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, višegodišnji autor emisija na Radio Besedi, Eparhija Bačka u Novom Sadu. Naša tema, nova svetiteljka Srpske pravoslavne crkve, sveta i blažena Ana, majka Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Gospodine Iliću, sam ja ovo sve dobro rekla? Ona je tako zapisana kao sveta blažena Ana. Tako je, tako je. I proslavljat će se po novom kalendaru 13. maja, dan posle
proslavljanja imena njenog sina, svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Govorit ćemo u toku emisije o svetoj Blaženoj Ani, o svetom Vasiliju Ostroškom, ali ja predlažem sada, ako se slažete, da kažemo nešto o majkama svetitelja i koja je bila njihova uloga u vaspitanju i budućem usmeravanju. Na kraju, svi veliki ljudi su bili veoma vezani i veoma su slušali svoje majke. Pođemo od Nikole Tesle, velikana, onda Mihajla Pupina, koji zaista svoju autobiografiju posvećuje negde majci. To je snaga. To je snaga majčine ljubavi koja obavezuje. Sjećamo se našeg mitropolita Amfilohija, blaženo počivšeg, koji je često govorio, kada govori o svetim majkama, ponavljao je reči jednog poznatog Tina Ujevića, koji je u jednoj pesmi zapisao da je srce majke, srce bogomajke. Da. I zapravo tu je temelj vašeg pitanja, da je presveta Bogorodica zapravo uzor svakoj majci. Ona je bogomajka, ali iznad svega ona je sluškinja Gospodnja, koja je pozitivno, nedvosmisleno, jasno odgovorila na onaj poziv: evo sluškinja Gospodnja, neka mi bude po reči tvojoj, Arhangelu Gavrilu. Time je dala temelj svim budućim majkama da u poslušanju Bogu, a toga zaista ima. Jer znate, prenatalni period je period svojevrsne neizvesnosti. I ne slučajno taj period se naziva blagosloveno stanje. Dakle, potpuno poverenje u Boga imamo, a ne u ljudske neke aktivnosti, medicinske, nego potpuno poverenje u Boga da će sve biti dobro, jer Bog sve sazdaje i privodi iz nebića u biće. Kao takva majka je sastvaralačko biće. Majka učestvuje u aktu stvaranja novog čoveka. Bog stvara, Bog sazdaje, po Božijom promislu se svaki čovek rađa. Niko od nas nije rođen slučajno. Ali je majka ta koja je sastvaralačko biće. Ona učestvuje u tom aktu stvaranja i zaista ovaj pomenuti pesnik je istinu rekao, da je srce svake majke srce bogomajke. Svaka majka je slična presvetoj Bogorodici, njenoj veri, njenoj ljubavi, njenoj neverovatno velikoj žrtvi koju je uložila. A svaka majka ulaže žrtvu za svoje čedo. Starac Porfirije je govorio da je upravo taj prenatalni period izuzetno važan i za majku i za čedo. I poučavao je svoja duhovna čeda da žene u tom dobu obavezno trebaju da žive svetotajinskim, svetovrlinskim životom, da se redovno pričešćuju. Ja bih podelio sa vama, kako ovo ne bi bila neka prazna priča, podelio bih sa vama jedan moment koji je nama govorio blaženo počivši mitropolit Amfilohije. Više puta je to govorio, jednom prilikom mojim prijateljima i meni u jednom ličnom razgovoru. Sa velikom ljubavlju je govorio, tada smo vidjeli suze u njegovim očima. A samim tim te suze su svedočanstvo njegove svesti koliko je važna uloga majke. I on je veliki čovjek bio. Pomenuli ste Nikolu Teslu, pomenuli ste Mihajla Pupina. Ali evo, ja bih rame uz rame, dozvolite mi na toj slobodi, i vi, poštovani slušalci, rame uz rame bi stavio i našeg mitropolita. Ja se apsolutno, oprostite, sa vama slažem. Koji je govorio... Mnogo mi nedostaje. Da, svakome od nas. Ali on je govorio kako je njegova majka iz Bara Radovića, to je u blizini Kolašina, pešice u blagoslovenom stanju hodila kao strogu
da primi blagoslov svetog Vasilija. Ali ne samo ona, nego i ono čedo koje nosi u utrobi svojej. A to je bio mali Risto Radović, potonji veliki mitropolit. I on je stalno govorio kako je njegov prvi susret sa svetim Vasilijem Ostroškim bio upravo toga dana kada je njegova majka učinila veliku žrtvu, veliki napor da pređe toliko kilometara pešice. To su molitveni koraci, tu nema praznih priča i praznoslovlja. Svaki korak njen bio je zaliven molitvenim suzama za svoje čedo, za budućnost, za vaspitanje, ali je prvi korak bio upravo odlazak po blagoslov kod svetog Vasilija Ostroškog. Mitropolit je to do posljednjeg svog izdisaja nosio tu istinu u svome srcu. Tako vidite koliko ta svest majki o prisustvu Božjeg delovanja u njihovom životu čini čudo i rađa velike ljude i čini veliko vaspitanje, jer jedino istinsko vaspitanje je vaspitanje po Bogu. To je svima jasno, tu nema dileme. U tom pogledu, eto jednog primjera, a bezbrojni su primjeri. Eto da se setimo samo jedne svetiteljke koju često zaboravimo, a to je svetiteljka koja je rodila čak 5 svetitelja. U pitanju je sveta Emilija, koja je majka svetog Vasilija Velikog. Pisca liturgije. Tako je, jednog od pisca anafora. Ona je ukupno rodila 9 dece, nadahnula ih naravno ljubavlju Hristovom, a 5 od njene dece su proglašeni svetima. Pomenuli smo svetog Vasilija Velikoga, tu je sveti Grigorije, episkop Niski, tu je sveti Petar, episkop Sevastijski, tu je sveta Makrina i tu je sveta Teozvija. Dakle, to je 5 svetitelja i 1 majka rodila. Svi su kanonizovani, zvanično pribrani liku svetih i imaju, dakle, dan svoga praznovanja. Naravno, tu je sveta Antusa, majka svetog Jovana Zlatousta, tu je i sveta Nona, majka svetog Grigorija Bogoslova. I eto, ja bih krunisao ovaj odgovor, a ne govorim to ništa slučajno. Dakle, sve ove majke su se ugledale na presvetu Bogorodicu. Sledile su njen primjer. Sveti Grigorije Bogoslov na jednome mestu tako dirljivo piše o svojoj majci i kaže da je njegova majka do te mere bila ovaplotila vrlinu u svom biću, da je ta vrlina u njoj bila ravna jednoj kapi vode. I onda svetitelj nastavlja i kaže, a mi znamo da kap vode, kada kaplje na isti kamen, ima tu snagu da izbrusi taj isti kamen ako kaplje stalno na isto mesto. Do te mere je ona imala ovaploćenu vrlinu, a upravo ova slika koju sveti Grigorije Bogoslov pominje na jednom mestu svedoči da je u tom slikonitom smislu da je ona tim vrlinama, tim svetim životom uticala na svoje dete, da on posveti sebe Bogu i da njega kasnije u pogodno vreme Bog proslavi kao svetitelja. Gospodи,
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, sa nama u studiju dragi gost katiheta Branislav Ilić, urednik portala Kinonija i Riznica i stalni stručni saradnik odseka za elektronsku misiju misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, višegodišnji autor bogoslužbenog serijala emisija na radio Besedi, eparhija Bačka u Novom Sadu i mnogo toga još, ali ovo je dovoljno. Naša tema, nova svetiteljka koja je uneta u diptih svetih naše Svetosavske crkve, Srpske pravoslavne crkve, a to je sveta i blažena Ana, majka svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Gospodine Iliću, u ovom segmentu vi ste, da kažem i to, pošto kad vas najavljujem, vi ste veoma vredan, mladi čovek, mnogo toga vi još radite, ali prošlo bi mnogo minuta u najavi. Između ostalog, vi ste pravili dokumentarni film o Svetom o Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu i stalno tamo odlazite. Kada govorimo o kanonizaciji njegove majke, svete blažene Ane, ona je u narodu postala svetica i mnogo pre ove 2025. godine. Apsolutno. Ali moram da ispravim samo, kažete da odlazim u Ostrog. Ja moram reći, ja se Ostrogu vraćam uvek iznova. Kažu da se u Ostrog jednom odlazi, a svaki sljedeći put je povratak voljenom svecu. Tako da doživljavam svaki novi odlazak tamo kao povratak svome domu, svome temelju. A eto, od 2021. godine, kada sam prvi put pohodio Mrkonjiće, Popovo polje, i kada sam imao blagoslov da pohodim grobno mesto svete pravedne Ane, majke svetog Vasilija Ostroškoga, jedna od sigurnih stanica za pohođenje svakako jesu i Mrkonjići. Pre nego što potvrdno odgovorim na vašu konstataciju koja je vrlo precizno definisana, da je ona mnogo ranije prepoznata kao sveta, a crkva je samo kao brižna majka sada oslušnula glas vernog naroda i nju vaistinu pribrojala liku svetih, da kažem da je u jednom periodu, nažalost, njeno grobno mesto bilo zaboravljeno. Međutim, velika je ljubav svetog Vasilija prema njegovoj majci. Sveti Vasilije se u vidu jednog monaha, sedog, sa dugom bradom i dugom kosom, javio jednom meštaninu Popovog polja, poznato je ime toga gospodina, Trifko se zove, i rekao: pomaže Bog Trifko, kaže, 7 metara južno od Svetonikolajevske crkve, na starom groblju u Mrkonjićima, nalazi se grob majke svetog Vasilija Ostroškog. Isti taj meštanin je otišao. Ja sada dok vama pričam tačno zamišljam, jer sam bio tamo i znam tačno i predeo i mesto, i pohodio sam i tu crkvicu svetog Nikolaja. To je jedno veoma malo groblje, seosko, hercegovačko, ali ja mislim da je to groblje po svemu i posebno. Jer vekovima na tom groblju je počivala svetana i blagosiljala sa toga mesta. I tada je, blagodareći tom javljanju svetog Vasilija Ostroškog, 7 metara južno od crkve svetog Nikolaja, pronađen grob njegove majke. 1966. godine
meštani Popovog polja su podigli jedan, rekao bih za to vreme, a i za današnje vreme, velolepni spomenik koji do dana današnjega postoji na tome mestu. I taj spomenik je osveštan rukom blaženopočivšeg mitropolita Vladislava, koji je u tom trenutku bio nadležni arhijerej za taj prostor. I sljedeća važna godina koja svedoči o njenom svetiteljstvu jeste 1996. godina, kada je blaženopočivši episkop Zahumsko-hercegovački i primorski Atanasije Jeftić, upravo besedeći nad njenim grobom, a u prisustvu moštiju svetog Vasilija Ostroškog, dakle svetac je došao da pohodi grob svoje majke i vladika Atanasije na tom mestu izneo jednu informaciju koja je po prvi put javno izgovorena, a to je da su mnogi ljudi došli kod njega da mu posvedoče da jednom godišnje zrak svetlosti sa neba vide kako pada na grob svete Ane, majke svetog Vasilija. I da se mnoga čuda dešavaju na njenom grobu. To je bilo dakle pre 30 godina. Da. I on je tada, postoji video zapis, ako se desi da meni neko ne veruje, postoji video zapis autentičan njegove besede, gdje on kaže, doslovno prenosim, kaže, ako Bog da, da uskoro otkopamo njene kosti koje su rodile ove svete kosti, pokazujući rukom na mošti svetog Vasilija Ostroškog, verujemo da i ona sveta. I onda je krenuo da nabraja, kao što je, kaže, sveta majka svetog Vasilija Velikog, kao što je majka svetog Jovana Zlatoustog sveta, kao što je sveta Anastasija, majka svetog Save sveta. Verujemo da i ona sveta čim je rodila ovako velikog čudotvorca. Dakle, tada je prvi put, pre 30 godina, obznanjeno javno da je ona već prepoznata kao sveta, da ona već daje utehu, da već projavljuje svoje svetiteljstvo, ali vidite, crkva naša jeste brižna majka, ni jednu odluku ne donosi hitro, ubrzano, već vrlo mudro, promišljeno, rasudljivo i u pravom trenutku. 2023. godine, sećam se toga dana, bio je sunčan dan, ja sam se toga dana pripremao da krenem put Nikšića povodom praznika svetog Vasilija. Putujući, dobio sam vest da je pre 30 minuta otvoren grob svete Ane, da su našli njene svete mošti i da je učinjeno ono što je najavljeno pre 30 godina i to je, kaže se, obretenje. Obretenje njenih svetih moštiju i ja sam te godine imao veliki blagoslov da svega nekoliko dana posle toga celivam jedan poveći deo njenih moštiju u Nikšić je donesen i podaren hramu svetog Vasilija Ostroškog na trajno čuvanje, jer je njen sin, sveti Vasilij Ostroški, tu ustrojio u Nikšiću, u Onogoštu tadašnjem, sedište svoje mitropolije, odatle je stolovao, tu je hram koji je posvećen njemu i na trajno čuvanje su donesene mošti svete Ane, jedan deo moštiju, i nošene su u liti. Ja sam imao te godine priliku da celivam te mošti. Ali ja bih podelio možda za kraj ovog segmenta nešto lično. Kada sam prvi put pohodio njen grob, to je bilo, pomenuo sam, mogu tačno da kažem i datum, 18. jul 2021. godine. To je bio jedan poseban trenutak. Bio sam i na Svetoj gori, mnogim manastirima, pred mnogim svetim moštima, ali ovo je bilo po svemu specifično. Suze idu, a nemaš osjećaj da ti se plače. Tačno doživljava čovek unutarnji doživljaj susreta sa svetinjom. Celivao sam spomenik, otpojali smo Hristos Voskrese na njenom grobu, otpojali smo tropar svetog Vasilija Ostroškog,
ali suze su lile niz lice i imali smo svi prisutni osjećaj da svetiteljka miluje naše duše i da se raduje našem dolasku. To je nešto što ja ne bih mogao rečima da opišem. Evo, ovo je jedino što mogu da kažem, ali bio bih blagodaran da ja mogu taj osjećaj dubinski da prenesem rečima, ali to nije moguće. To je nadumna tajna koja može samo da se doživi, ali razgovarao sam kasnije sa mnogima o tome. Desetinje ljudi su meni posvedočili da su imali sličan pristup, sličan doživljaj, sličan opit molitvenih suza na njenom grobu. Jedinstveni slučaj. Čitao sam kasnije, zainteresovan sam se da čitamo svetim ženama, svetim majkama, svetitelja. Kažu da je to odlika onih majke koji su molitveno bdile nad svojim čedima. Veliku žrtvu projavile. I da je to njima ostalo svojstveno i sada kada su svetiteljke. Da molitveno čine isto prema svakome od nas, koji sa verom, ljubavlju, poverenjem pristupaju toj svetinji. Ja sam pristupio njenom grobu. Kao čedo njeno. Pa, recimo, očigledno, ne bih se usudio da tako nešto kažem, ali kao što svetog Vasilija doživljavamo kao našeg oca. Da. Njemu odlazimo kao svoj među svoje. Odlazimo na blagoslov. Odlazimo da mu podnesemo, ja to iz ličnog opita mogu reći, da mu podnesem raport o mojim slabostima. Možemo sada to činiti i prema njegovoj svetoj majci, jer nam je dala tako velikog čudotvorca, kod kojeg dolaze ljudi sa sve 4 strane sveta i prepoznaju ga kao svoga. Talasi Radio Beograda, 2 emisija Hram, sa nama u studiju dragi gost katiheta Branislav Ilić, urednik portala Kinonija i Riznica i stalni stručni saradnik odseka za elektronsku misiju misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, višegodišnji autor bogoslužbenog serijala emisija na Radio Besedi, Eparhija Bačka, Novi Sad, naša tema, nova svetiteljka Svetosavske crkve, Srpske pravoslavne crkve, Sveta i Blažena Ana
majka svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, koja će se slaviti po novom kalendaru 13. maja, dan posle njenog sina. Gospodine Iliću, evo dođu smo i do posljednjeg segmenta emisije Hram i da zaokružimo sada našu priču. Šta mi uopšte znamo o životu majke svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, sada svetoj blaženoj Ani, o njenom životu, značaju, koju ulogu imala prilikom odrastanja svetog Vasilija Ostroškog, da smo to već i pričali tokom emisije. Možda neki detalj koji je neko zapisao ili ste pronašli negde. Eto, za kraj, šta za nas savremene hrišćane znači kanonizacija svete Ane, svete i blažene Ane, majke svetog Vasilija Ostroškog? I uopšte šta znači svaka kanonizacija? Da. Nažalost, mi jako malo znamo o životu Ane Jovanović, Petrove supruge, odnosno majke svetog Vasilija Ostroškog. Nije nam poznata ni godina, ni datum njenog rođenja, niti godina i datum njenog upokojenja. Niti nam je poznato, neki kažu, ali to nije potpuno posvedočeno kao autentično svedočanstvo, da je poticala iz plemena Vasojevića. Koliko je to tačno, ne znamo. Naišao sam na taj podatak, ali ograđujem se od njega, ali eto, pominjem čisto kako bih posvedočio da su se ljudi bavili njenom ličnošću, pokušavajući što više da saznaju o njoj. Ali mislim... Da li je 1610. tačna godina rođenja njenog sina Stojana, kasnije svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca? Apsolutno. 28. decembar 1610. dan. Tu se nauka ne spori. Tu ne. Da. Dakle, to je precizno. Čak znamo i dan. Dakle, 28. decembar 1610. godine je dan rođenja svetog Vasilija Ostroškog, kada je ova sveta majka na ovaj svet donela našeg malog Stojana Jovanovića, dečaka koji je još kao dečak u najmanjem uzrastu projavljivao izrazite darove. Dar za ljubav prema bližnjima, to se govori u njegovom žitiju. Otac Justin Ćelijski to ističe. A u nekim svedočanstvima sam naišao na jedan zanimljiv detalj, da je njegova majka, sveta Ana, malog Stojana naučila kako da pristupa svetom hramu. I ja, ako se dobro sećam, kada smo govorili o filmu koji sam priredio, ja sam pomenuo taj detalj, ali ponovit ću ga. Da prvo celiva pod hrama, a potom celivajuću ikonu. Sa strahopoštovanjem da ulazi u dom Božji. Govori se tamo da je sveti Vasilije naučen od svoje majke jedno parče hleba delio sa svim čobanima koji su čuvali ovce zajedno sa njim. A kada bi se ta deca, shodno dečijem uzrastu, igrala i radovala i smejala, on bi se povlačio, odlazio u jednu pešteru i svojim rečima uznosio molitve Bogu. Blagodareći Bogu na svemu i moleći se, kako tamo govori, za svoga oca Petra. Mali Stojan je bio svestan velikog truda koji njegov otac ulaže da bi uspeo da održi porodicu, jer u žitiju svetog Vasilija se i govori da je Petar Jovanović od jutra do mraka radio veoma teške poslove kako bi uspeo da obezbedi ono što je najneophodnije za porodicu. Dozvolite mi jednu slobodu da kažem da ja duboko verujem da nije slučajnost to što je Bog sakrio od nas ljudi, da ne znamo dan rođenja, godinu rođenja
dan upokojenja i godinu rođenja, upokojenja Svete Ane. Znate zbog čega? Da bi ukazao na suštinu. Da se ne bismo opterećivali nekim istorijskim podacima koji su nam poznati kada je reč o Svetom Vasiliju. Ali uloga Svete Ane je bila skoncentrisana na vaspitanje svoga čeda. Ona se upodobila u potpunosti presvetoj Bogorodici, ali i roditeljima presvete Bogorodice. Petar i Ana su malog Stojana predali u Zavalski manastir, gdje je njegov stric bio iguman Serafim, da uči školu. Odatle je otišao u manastir Tvrdoš, primio monaški postrig i kasnije, dakle, preko Pećke patrijaršije pohodio je naravno Svetu Goru, želeći da ostane na Svetoj Gori, ali mu je Pajsije Janjevac, tadašnji patrijarh, rekao, prepoznajući naravno u njemu darove, rekao da na Svetoj Gori ima blagoslov da ostane godinu dana, a da se ponovo vrati u Peć, pa tek onda u svoje rodne krajeve. I kada se vratio sa Svete Gore, tu ga je dočekao izbor za episkopa. Dakle, jedan promisao Božji, ali uloga Svete Ane je od neprocenjivog značaja kada je u pitanju sazdavanja ličnosti Svetog Vasilija. To njegovo predavanje u manastir. Znate, mi danas imamo neretko slučaj da neki mladić ili neka devojka imaju predispoziciju osluškujući unutarnji priziv, imaju želju da posvete sebe već u tom uzrastu monaškom životu, ali ne nailaze na potvrdu od svojih roditelja, a blagoslov roditelja je jako važan u tom trenutku. I to nije lako. Svaka majka koja da blagoslov svome čedu da posveti svoj život monaškom poslušanju, ona podnosi jednu svojevrsnu žrtvu, jedno raspeće. Je li tako? Ana je to učinila i mnoge druge podvige. Tako da u tome se sagledava njen značaj. A sama kanonizacija je samo potvrda onoga što je bilo prepoznato i naravno bit će to i liturgijski obznanjeno, objavljeno. Ovo je samo u jednom vidu saopštenja da je ona pribrana liku svetih, ali postoji jedan bogoslužbeni čin koji će se u vremenu pred nama dogoditi. Da li će to biti sljedeće godine na dan njenog praznovanja ili će to biti ranije, vidjet ćemo, ali tada se zvanično vernom narodu predočava njena zvanična ikona. Verni narod se blagosilja njenom ikonom. Ja sam ovdje našla negde neku ikonu, da li je to? Da, već postoje. Postoje, da. Postoje već i živopisi. U živopisima pojedinih hramova, čak i u manastiru Ostrogu postoji već živopisan lik Svete Ane, majke Svetog Vasilije, u mnogim drugim manastirima, ali govorimo o ovoj kanonizaciji, zvaničnoj liturgijskoj. Oprostite, to je do sada oslikano, da li će se oslikati neka ikona koja će biti molitvena? Naravno i već postoji na njenim moštima ikona koja je zvanično ovim aktom kanonizacije, je li, postala ušla, to. Da, dakle, ne mora da se radi nova, je li tako? Dakle, ona je ušla već u liturgijsku bogoslužbenu upotrebu, Hvala. ali će ona biti u samom tom liturgijskom činu koji je poseban na malom vhodu liturgije se vrši. Čita se saopštenje saborskih otaca da su prepoznali u liku Svete Ane svetiteljku, da su je proglasili, tako dalje. Postoji jedna formula toga teksta, već uobličena, obznanjuje se javnosti, blagosilja se njenom ikonom verni narod i ako imamo mošti, u ovom slučaju imamo, iznose se i mošti na celivanje i od toga trenutka imamo i zvaničnu liturgijsku kanonizaciju i od toga trenutka, dakle, u potpunosti je ovaj proces kanonizacije privršen
priveden kraju. Tako da u tom trenutku i uopšte to je jedan radosni čin. I šta za nas znači ova kanonizacija? Znači da u teškim vremenima, eto, živimo u vremenima velikih podela, velikog nemira, manjka ljubavi, manjka empatije, nemamo spremnosti da slušamo jedni druge, crkva nam i Gospod nam na različite načine šalju određene signale, određene putokaze, određene poruke. Jedna od snažnih poruka u ovom vremenu u kojem živimo, koji je izazovno, podjednako kao što je bilo izazovno vreme 17. veka, kada je ova sveta majka na svet donela svetog Vasilija Ostroškog. Tada su bile druge okolnosti, ali podjednako je ovo teško. Dakle, crkva nam kroz nju, kroz njeno prisustvo, kroz njenu kanonizaciju daje utehu, daje smernicu, iznosi njen lik za podražavanje. I kao da nam kaže, braći i sestre, pred nama je lik novojavljene svetiteljke, Svete Ane. Sledite njen primjer. Majke svetog Vasilije Čudotvorca. Gospodine Iliću, najlepše vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostovo Nedeljnog hrama bio je katiheta Branislav Ilić, urednik portala Kinonija i Riznica i stalni stručni saradnik odseka za elektronsku misiju misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, višegodišnji autor bogoslužbenog serijala, emisija na radio Besedi u Novom Sadu, to je Eparhija Bačka. Gospodine Branislave, veliko hvala, divna tema, nova svetiteljka upisana u diptih svetih naše Svetosavske crkve, Srpske pravoslavne crkve, Sveta i Blažena Ana, da kažemo i to, proslavljaće se dan posle njenog sina, svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca po novom kalendaru 13. maja. Veliko hvala za današnje gostovanje još jednom. Htjeli ste još nešto da kažete? Hvala vama na ovoj radosti i želim i vama i poštovanim slušalcima da molitve Svete Ane, majke svetog Vasilija, budu sa svima nama. Amin. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro.